Bila dapat, bila dapat Pak Polo areng, anak etemang selamateng. Ngonceng tatangkeng ben kiyaeng. Dari napunga nyempen di sape. Aku yang beli sapi. Ngonceng tatangkeng ben kiyaeng. Dari napunga nyempen li sape. Laras ang kibo. Sambeli ko sabi na, ko umbi pole. Mo nambi biasa na sambeli ngaltok makibalor-talor na biasa. Wah, asyat. Gitu ya. Pantun spesial Pak Tulisman lagu hiburan di season kedua. Tabatulus kami Faisal. Mau tak pantun ecet.ro kon. Satu-satu nih Ustaz ya. Hah? Satu-satu. Satu-satu dong. Satu-satu. Dari barat apa Dari sini boleh kanan kiri oke. Begitu Pak Tulisman. Dari Ustadz saya tak teman langsing dari Lambok. Oh ya, monggo Ustaz. Iya. Lama bang tegar deki etampe. Amper tanian deki niko perse. Bila undangan deki pon mole. Rama epuna agebe pole. Mak beres nih kali kan. Aku pokok karo Fahrudi Pak Guri sakawai nang bila undangan dekian mole. Rama epuna se agebe pole. Di ucan Novi bener kereta abin ya tak? Kereta abin ya. Aneka kancana Fildan nih kan. Kita penasaran kayak apa punya Ustadz Oidi ini? Bedegi lagi ran Mun tahu. di ucan Novi enggak Fildan Bung Baru karo. Kamu mah Bung Baru. Bener ki. Tadi di teman-teman. Ganti ya. Kita doakan adik Reta. Pada jen dah kena. Jen. Setelah dewasa jadi orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Taat pada Allah juga Rasulnya. Pada orang tua juga gurunya. Amin. Amin ya. Ya amin. Gitu. Amin. Azizi Ustadz si ganteng. Omel lagi ya gue. Baik bro. Oke. Dureng atani mi keelande. Lain kana. Entar kamayang meliah apel. Mun se anyanyi mulai gele. Duh tape sayang tade reng napel. Hai. Bagaimana Kak Fahrudi sudah siap-siap dengan tak ke kok. Nak mek Yara kok. Ustaz Azizi minta etapel. Tenem biaran. baik. Tanya Aki dan minta mancing apa tojo. Minta mancing tempat tojo Ibu. Umi semuanya. Berdiri ya, boleh berdiri ya. Bobo, cendik lu di situ tak melo tat. Tak minum Sera. dong. Super langsing. Ustaz Rofik. Bapak Rofik. Coba Pik. Baik. Baik kita berdiri ya coba ya karena mulai tadi sudah agak ini nih. Sudah agak malam sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Spesial untuk Ananda Reta yang baru lahir, semoga
tumbuh sehat cinta salawat amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila dapat polo areng reta etemang eslameteng monceng datang ke tentiaeng dari bunga yang beli sape. Monceng datang ke tentiaeng dari bunga yang beli sape. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alamat tikar teki etampe antana tanian pun terse teki malam berokapel usman boleh ama ebuna agabay boleh lama ketek betampe ampe tanian pun terse bila rokatul usman teki boleh rama ebuna boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita doakan adik Reda Asik. dewasa jadi orang mulia, taat pada Allah juga Rasulnya, pada orang tua juga gurunya. Kita doakan adik Reda dewasa jadi orang mulia, taat pada Allah juga Rasulnya, pada orang tua juga gurunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, lagu khusus Reta yang digendong ditimang-timang. Masya Allah, semoga semuanya terhibur bersama Barokatul Usman.